Mba'éichapa che rungüera. Ko'árape jaikuaavemíta hína ñe'ẽporãnguéra figuras literarias. Vore peteĩha. Jahechamíta hína mba'épa he'ise ñe'ẽporãnguéra. Ñe'ẽporãnguéra ha'e umi ñe'ẽ haihára oipurúva omoporãve ombojegua ha omombaretevéva ikatu hag̃uáicha omog̃uahẽ porãve hemiandu ñe'ẽjuaju ryepýpe, ñe'ẽpoty, purahéi ha ambuépe. Las figuras literarias son las palabras que utilizan el autor para dar expresión, belleza y vigor a sus sentimientos dentro de la oración, ya sea una poesía, música u otro. Ñe'ẽporãnguéra pytépe jajuhúhina. Mbojojava, comparación. Ha'épe ñe'ẽ ojepurúva oñeimbojoja hag̃ua peteĩ mba'e ambuévare ogueraha ñe'ẽpe hetã'i icha ojogua térã ha'ete. Techapyrã jaguerekohína mitã resahovy yvagaicha. Mitã hesahovy ha'ete yvága. Mitã hesahovy ojogua yvágape. Upéi jaguereko mbojoguáva. Metáfora. Ha'e peteĩ mbojoja mbykymi ojejapóva ambue mba'ére ndoguerahái ñe'ẽpe hetã'i. Mitã resahovy yvága akãrague morotĩ mandyju. Péichahína entonces jahecha ndoguerekói ñe'ẽpe hetã'i ombojojáva. Upéi jaguerekohína mbo'aváva, personificación. Ha'épe oñembohekove ava vove mba'e hekove yvápe. Cuando se le atribuye cualidades humanas a los seres inanimados. Térã mymbakuéra. Techapyrã jaguereko yvytu oturuñe'ẽ ohasávo. Jasy oma'ẽsayke. Mbotuicháva omomichĩva. Hipérbole. Ha'e ñe'ẽ ojepurúva oñembotuichaiterei térã oñemomichĩeterei hag̃ua peteĩ mba'e. Techapyrãme jaguerekohína hova'atãve itágui, michĩve kui'ĩgui. Upéi jahechahína avei jaguereko ambue je'ejey, repetición. Ha'e oje'ejeývo ñe'ẽ térã ñe'ẽmbuku peteĩ je'ejuajúpe. Techapyrã jaguerekohína jagua'i omomýi huguái. Upéi jahechahína mbohekogua'ýva, hiperbatón. Ha'e umi ñe'ẽ oñemoambuéramo jepe hendágui naiñambuévai he'isévai. Por más de que se cambie de lugar, no cambia el significado de la palabra. Heta mba'e he'i chéve chesy. Chesy heta mba'e he'i chéve. Péicha jaikuaave ñe'ẽporãnguéra vore peteĩha jaikuaave ñane ñe'ẽ guaraníme. Che aguyje enterovetévape. Ajeruremíta peẽmehína pemoneimi hag̃ua Facebook, Instagram ha YouTube ko tembiapo iporãitereíva.